ni morale nyinshi ku gisoda cya Fardc cyitegura operasiyo zikomeye 2026 umwaka w'amavugurura ndetse n'imbaraga. Ni mu gihe kandi bibyemezwa neza n'ababishinzwe bagaragaza imyiteguro ikomeye gusambura imbunda kongera kuyiteranya mu masegonda make. Ni muzero turebe ibintu byimbitse ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gutungura isi, gisotse ku rutonde rudasanzwe rugaragaza imbaraga, ibikoresho ndetse n'imyiteguro ihambaye. Ni mu gihe kandi bishobora gufatwa nk'intambwe ikomeye mu rugamba bahanganyemo na M23 ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 27/0/2026. turebera hamwe akantu ku kandi, tureba iri kugenda biba n'ibiri kugenda bikorwa. Shabunda bintu byongeye kuba mu buryo butamenyerewe, ni mu gihe kandi bamwe bagaragaza ko habagiye gucika igikuba. Reka tureba akantu ku kandi, tureba iri kugenda bigaragara. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyashyizwe mu myanya 10 ya mbere mu bisirikare bikomeye muri Afrika muri uyu mwaka wa 2026 nk'uko urutonde rwa Global Firepower 2026 rubyerekana. Muri Afrika urutonde rwa 2026 rwa GFP ruragaragaza ibihugu 38 bifite igisirikare gikomeye hashingiwe ku bushobozi bwa gisirikare bukubiyemo umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari, ubushobozi bwo gutanga ibikoresho naho igihugu giherereye. Urutonde ruyobowe n'ibihugu bimaze igihe kinini byarashoye byinshi mu gisirikare, ari byo Misiri mbere ikurikiriwe n'ibihugu birimo Algeria, Nigeria, Afrika y'Epfo, Ethiopia, Maroc, Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudan ndetse na Tunisia. Urutonde ruragaragaza uburyo ibihugu bitandukanye byagiye bishobora ndetse bigashora imari ikomeye mu gisirikare no ku byago by'umutekano byagiye bihura nabyo muri aka karere biherereyemo. Ku mwanya wa RDC kuri rutonde mu isuzuma rya 2026 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya wa 8 muri Afrika ndetse no ku mwanya 34 ku isi, bigaragaza ko yitwaye neza. Frdc yagumye kuri uyu mwanya imazeho imyaka myinshi mu gihe ingabo zayo zimaze imyaka 4 zihangana bikomeye na M23 ndetse M23 yagiye bafatana ibice bitandukanye, yabirukanye mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. U Rwanda ntabwo rugaragara kuri urutonde cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi. Isi muri 2026 ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Korea y'Epfo. Nanone byari bitanu bya mbere mu mwaka ushize wa 2026. Muri uyu mwaka Ubufaransa bwazamutse ku mwanya wa 6, hagakurikirwaho Ubuyapani bwa 7, hakaza Ubwongereza, Turukiya, Ubutaliyani bwa 10 ndetse n'Ubudage bwa 12 kugira ngo igisirikare gikomeye. Israeli iza ku mwanya wa 15, Iran ya 16, Ukraine ni ya 20 mu gihe Korea ya ruguru ari ya 31. Nuko bihagaze mu buryo buri teori, ariko se ku mirongo imbere rugamba bihagaze gute? Nibiki biri kuvugwa muri Fardc? Reka tujye mu rubanza ruregwamo Filimo Yava, umwe mu bantu bakekwaho kugira uruhare ibibazo by'umutekano muke bizatewe n'intambara y'umutwe w'inyeshyamba M23 mu ntara Kivu ya Majyaruguru n'Amajyepfo. Urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ni mu gihe rero kuri inshuro urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangaje ko hamagaje Ndima, Ekenge ndetse na Hu kugira ngo bazatange ubuhamya muri rubanza rufite uburemere bukomeye ku mutekano ndetse n'ubutabera bw'igihugu. Nkuko byatangajwe n'inzego z'ubutabera bwa gisirikare, abayobozi bahamagajwe n'umwe mu bagize uruhare rugaragara
mu micungire ibikorwa bya gisirikare n'itumanaho ry'ingabo mu bihe byari bikomeye by'intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ubuhamya bwabo burategerejwe gutanga umucyo ku byemezo byafashwe ku imirwano yagenze ndetse nuko ubuyobozi bwari bwiteguye cyangwa se bwarimo guhangana n'ibitero by'umutwe wa M23. Ifenimo yafa uri mu baregwa nyamukuru akekwaho ibyaha bikomeye birimo gutatira inshingano za gisirikare, kutubahiriza amategeko agenga imirwano ndetse n'ibikorwa bizaba byaragize ingaruka zikomeye ku mutekano w'abasivili n'uw'ingabo za leta. Urukiko ruragaragaza ko urubanza rutagamije guhana umuntu umwe gusa, ahubwo ari intambwe igamije kugarura icyizere cy'abaturage ndetse no kugarura icyizere abaturage. Hahamagawe kandi ko Lieutenant General Constant Maoze ayobora ibikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Lieutenant Colonel Guillaume Njiki Kayiko umuvugizi wa Fardc mu bihe by'intambara ndetse na Mwehu wavuzwe nk'uwari umwe mu bafite inshingano zikomeye mu nzego z'umutekano. Urukiko rwemeza ko buri wese azabazwa uko ibyo azi ku byo yabonye n'uruhare rwe mu byabaye. Abasasanguzi baremeza ko urubanza ari ikimenyetso gikomeye cy'uko leta ya Kongo ishaka gushyira imbere ubutabera n'ukuri, cyane cyane mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo maze imyaka myinshi bahura n'ingaruka z'intambara zirimo ubwicanyi, iyimurwa ry'abaturage ku ngufu, ihungabana ry'ubukungu. Ku rutonde ku rundi ruhande rw'abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu hari icyizere ko uru rubanza ruzatanga ibisubizo ku bibazo byinshi bizari bimaze igihe kinini byibazwa, birimo ko ibyemezo bya gisirikare byafatwaga ko abasirikare n'abaturage barindwe ndetse n'uko amakuru atangwa arabana n'abaturage. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangije kuburanisha urubanza, bavuga ko rero bazakurikirana urubanza mu minsi iri imbere. Reka tujye ishabunda cyane cyane haga turebe uko bihagaze mu bivugwa n'amakuru arebana n'umutekano. Ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu byahagaze kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere mu gace ka Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikurikira ububasabe bw'abakangurambaga bwatangijwe n'imiryango itegamiye kuri leta yo muri aka gace isaba ko imitwe ya wazalendo iri muri uyu mujyi ivaho mu buryo bwihutirwa, kuko byatangajwe na Master Isaac Kibunda, perezida wa sosiyete sivile ya Shabunda. Aba barwanyi bitwaje intwaro bagenewe gushyigikira ingabo za Kongo ku rugamba barimo gukorera ibikorwa bikomeye byo guhotera abaturage b'abasivili. Bwana Kibumba yagize ati abazalendo bagomba kuba ku rugamba cyane cyane mu majyepfo yitwa Bamuguba, ntibagume mu mujyi rwagati aho bakorera ihohoterwa, uburiganya n'ubwicanyi. Sosiyete sivile zirimo kwamagana ibikorwa byinshi by'ubwicanyi berutse kubaho. Umuturage yakubiswe kugeza apfuye n'abayoboke ba wazalendo, zongeye kandi abana batatu bari hagati y'imyaka 10 na 15 barakubiswe barashwa amasasu ubwo bavaga ku ishuri, babiri murimo bavururwaho umwe ahita apfa. Bivugwa ko rero ubugizi bwa nabi bw'abazalendo buri muri bimwe bituma abaturage kuri basaba ko aba bazalendo bakurwa muri bice maze ubuzima bukongera bukagaruka nk'uko babigaragaza, kandi babivuga kavuga ko ibikomeje kugenda biba n'ibigaragara byose bibangamiye bikomeye ituze rya rubanda ndetse n'ubuzima bw'abaturage bukaba bukomeje kugenda nabi cyane. Bironi biri kwa mu gihe kandi ni makuru akomeye agaragaza ibiri kubera i Burundi. Reka tubabwire ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bari gusaba umucyo nyuma y'ibintu byabaye kuwa mbere kuri konte zabo ubwo bajyaga gufata imishara, aho ngo habaye ibintu bitangaje bakabona bongejwe umushara, hashira Kanya gato bakayoberwaho amafaranga agiye nk'uko umwe muri bo yabitangaje. Umwe mu basirikare wagejeje iki kibazo kwishyirahamwe Fdnb riharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko bakeneye umucyo ku bintu byabaye ku mishahara yabo, agira ati uyu munsi hari ibintu bidasobanutse byatubayeho. Mu gitondo twabonye imishahara dusanga twongejwe, nka Kaplare chef yasangaga bamwoherereje 200, ariko hashize amasaha 3 ayo mafaranga bahise bayakura kuri konte zacu. Hari abari bamaze kuyakuraho, abo ntituzi uko bizagenda. Agahinda ni kose mu basirikare, dukeneye umucyo kuri ibi bintu.
biravugwa ko abasirikare b'u Burundi bahembwa intica ntikize, bikaba rero bisigaye bituma abasirikare batoroka bakajya Dubai, nubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Generali de Brigade Gaspard Baratuza aherutse kubihakana mu kiganiro yagiranye na Main Switch, aho yahakanye iby'aya makuru. Uyu musirikare wavuganye na Fdnb rero we aravuga ko mu nkambi yabo hamaze gutoroka abagera ku ijana, ati abo nibo bazi tuzi, abo twe nibo tuzi, abashobora kuba banarenga. Mu busanzwe aho ibintu bigeze, igisirikare nta pero gifite muri iki gihe. Mu mvugo yacu iyo tuvuze iperu bisobanura umubare w'abasirikare bari ku kazi. Umukuru w'igisirikare aramutse avuze ko azi neza abasirikare asigaranye, yaba ari umubeshyi rwose. Abasirikare rero ngo barishimye, bazi ko bongejwe umushahara, ariko ibyishimo byabo byamaze akanya gato. Barasaba ko bahabwa umucyo ku byabaye kuri uyu wa mbere, nubwo rero hataramenyekana niba bizabaye ku basirikare bose cyangwa bizabaye ku bari muri ibi bice. Uko rero bigaragara, ibi ni ibiri kugenda bikorwa mu gihe ku mirongo y'imiyoborere y'urugamba rwo infoma itubwira ko wa mbere ku rugamba ngari ugutega igisirikare cy'Urundi bacamo mu gihe baba bigiye imbere begera hafi aho bari, bakaba bakubita babaza. Urabona yuko cyane nko kunanirwamo amakuru atatu nyuma y'uko bavuze iri jambo, hakagaragara ko igisirikare cy'Uburundi cyane cyari gifite imbaraga muri advance gukoresha travis n'iki n'izindi mbunda nini n'intoya. Bo baravuga bati noneho reka twebwe turinde ariko twiganje mu bice abarundi bashobora kuba barimo, kuko nibo bari gufasha cyane Fardc mu rugamba rwiganjemo imbunda nini ndetse n'intoya. Yego, Tanganyika ho Karemba Aimable uratubwira ko ho byifashe gute, operation gucunga umutekano logistique ho avugwayo nayaye kugeza ubu? Nukuvuga ngo ni deployment ku basirikare bari gucishwamo bazanwa Fizi, ndetse kandi bavanwe hehe? Ziri gukorwa ziza abazanwa za Karemi. Bari kuba bavanwe hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Yego, nizo ziri kugenda zikorwa cyane, umwihariko wa Tanganyika urasanga ari uwo nguwo mu buryo bwihariye. Naho abatanzania bo bavugwaga nabo bari muri Tanganyika byabo bigeze bihagaze gute? Update zari nize bwana Aimable. Ishusho fatizo rero ya Tanzania navuga yuko irahari, ariko uburyo ihari siyigaragaza mu mateni mu uniform zabo ngo bigaragaze nka Tanzania turahari, ariko Tanzania irahari kandi ikavuga yuko n'abasirikare bita ngo n'abarundi abenshi muri bo nibuza ngo nka 30% harimo abasirikare ba Tanzania biyemeje gufasha Kisekedi Shirombo. Yego, naho kubijanye no kuba bongerwa, habari abandi wenda baherutse kuza byavugaga ko Tanzania yaba yenda kohereza abasirikare bagira mu 12. Zo update nize kugeza ubu? Muri iyo mibare bemeye, makuru mfite nuko nibuza hamaze kugira abasirikare barenga 4,900. Muri ibyo 4,900 biravuga yuko nibuza hagati y'1,100 ari bamwe mu basirikare turi kubona bari koherezwa mu misozi mu bigogobogo bigeza abarundi. Yego, kuko ku butaka bwa Kongo harabarurwa nibuza batari hasi ya 690 ba Tanzania bashobora kuba barahageze mu ibanga rikomeye, dukurikije amakuru twashakishije dukora mu mpande nyinshi zitandukanye. Yego, kugeza ubu mama koratatu se yo deployment yabihagaze ite muri Sud Kivu ariko imirwano ndetse no muri Nord Kivu? Zo mufite bo kubijyanye na deployment yabo ho bihagaze gute Aimable? Deployment zo ziri gukorwa mu misozi yo muri za Kamanyora cyane, kandi ziri gukorwa muri no misozi y'Imwenga wa Lungu, misozi igereza Nduba. Deployment ziri gukorwa ni nako kandi no mu bindi bice bitari byo muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru usanga naho deployment ziri gukorwa cyane muri Warikare, Masisi, Rushuru na Rubero na Nyiragongo. Yego, dukomeje kugeza ubu ku mipaka ho bihagaze gute? Kavimvira wongeye kugaruka ku ruhande rwa guverinoma, amakuru ahari ubu umupaka uri gukora abaturage bari kubasha kwambuka, bihagaze gute kugeza ubu? Byo ngo byo biracyari muri risk zone, ntabwo birafatirwa igisubizo cyanya cyo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa cyangwa y'u Burundi gusa, kuko bari kubisabwa n'abaturage. Biravuga yuko bigomba gukorwa mu gihe gito.
ariko kugeza ubu nta kirakorwa. Nta kidasanzwe kirakorwa n'ubundi Uvira biracyameze kwa kundi, uretse ko abaturage bamwe na bamwe bavuga yuko leta Kinshasa ikwiye gukora igishoboka kugira ngo umujyi wa Uvira ubone umutekano neza 100%, bitandukanye n'ubundi n'ibiri gukorwa cyane n'abazarendo n'ubona aka kanya bivuga yuko bagikomeje gushinzwa ibikorwa by'ubusobozi mu mujyi wa Uvira. Birera igisirikare cya Fardc kavuga yuko mu gihe abazarendo baba bakomeje gukora ibi hashobora gufatwa icyemezo cy'uko wazarendo zose zihabwa imyitozo nibuza y'umwaka cyangwa amezi 6, bakagaruka hari ibyo bazi cyane kurwana cyangwa kurinda mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, naho kubirebana n'abahunga n'abahunguka byo kubigendanye n'abahunga n'abahunguka urasanga bamwe mu Nyamurenge kubera ubwoba bari n'ubuzi mu Fdc cyane ko Fdc agiye bashinza gushyigikira no gucumbikira abasirikare umutwe mu 23 bikagira uruhare yuko bari barafashe umujyi wa Uvira n'ahandi hatandukanye aka kanya bafite. Urabona yuko rwose situation ni hatari sana, situation ntabwo yoroshye. Ndagira ngo noneho amakuru yacu tuyakomereze mu bice by'ikaremi. Karemi haravugwa bwana Karemba Aimable amakuru yuko igisirikare cy'u Burundi cyahagiye. Ese ubundi kuki batacungiye ibaraka bagahitamo kujya Karemi? Karemi hari uburyo ki M23 hagera itanyuze ibaraka? Birashoboka kuko Karemi waturuka Minembwe, Karemi waturuka Mwenga cyangwa ugaturuka araza Makobora bahereye no gwenda harimo inzira ndende, ariko ukurikije position zaho uyu mutwe uherereye Karemi ni igice strategique byoroshye cyane ko uyu mutwe uhinjira, ukurikije n'ubundi buryo wagiye winjira mu bice bintu bitandukanye cyane dore ko hari n'ibice bya Karemi bigizwe n'amashyamba. Yego, iyi rero ni cyo cyane kigaragaza yuko basore cyangwa abagabo bari mu mutwe wa 23 gishobora kuba byabohera kwinjira Karemi, kuko ni igice kirimo amashyamba kandi mu bice strategique, kandi umwihariko w'abasirikare ba 23 twagiye tubona ko iyo agace bashaka gufata gatangatanzwe n'amashyamba biborohera cyane kuyarwaniramo, bikaba byanatuma ku gace bakigarurira. Ni nako ibice byawe bimwe na bimwe byagiye bifatwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, naho kubijyanye hari abavugwa ko bazanye bijyanye n'uburyo bw'ikoranabuhanga muri M23 muri site Kivu nyuma y'uko Fardc igarutse muri Uvira. Zo amakuru ufite na bwana Karemba Aimable? Ni uburyo bw'ubwirinzi bwo kurinda ikirere cyane, kanavuga ko ari n'ama GPS jamming bazanye mu bice bahereyemo cyane misozi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse na Mwenga cyangwa Walungu, ariko ntituramenya ngo izo systeme zazanywe zitwa ngo ikintu ubuhe bwoko. Gusa mu mwihariko hari nuko ibyo byo byamaze gukorwa nyuma y'uko n'ubundi bavuga ko iri guteguza icyago ku ruhande rw'uyu mutwe, aho bavuga yuko bagiye kongera kubura ibitero bya drone kandi ngo bigomba gusiba ku ikarita ibindiro byose by'umutwe wa M23. Frdc byo kugeza ubu irakora iki, dore ko byanavugaga ko hari GPS jamming yari yabayeho hakurya Bujumbura? Byo ari amakuru yarabimenyeho Karemba Aimable? Nuko ngo igihari nuko Fardc yo nayo iri kugerageza gukora igishoboka kugira ngo ikore uburinzi byaba ari hasi mu kirere, ariko nanone ukabona ko ibijyanye n'ikirere akenshi ibyo rwose birakorerwa Bujumbura, birategurirwa Bujumbura. Niko abacacu b'Ababiligi n'ubundi niko babishatse cyangwa niko babitegetse, ndetse n'abo Black Water cyane, dore ko tuzi ko n'izi ndege cyangwa n'izo systeme ziba zashyizweho naho. Reka tujye noneho mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Karemba Aimable nawe tubwire ibiri kuba ku munsi w'ejo Iwarikare. Indege zaraharashe, Kikuku zararashe, kugeza ubu operasiyo zihagaze gute muri Nord Kivu bwana Karemba Aimable? Aimable uratwumva? Uri kunyumva neza? Yego, ndi kukubaza nti operasiyo zifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu nari ndimo ndareba ku tuntu umuntu yanyohereje gatoya. Yego,
ni umuntu wambwiye yuko humvikanye urusaku rw'amasasu nanone mu gace kitwa muri Warikare. Yego. Impamvu ino misozi yegereye Muriri cyangwa Mutumoja hano hafi na za Ntoto nuko igisirikare cy'umutwe M23 barashaka gukora inzira yerekeza mu mihambi ya Nyenza na Kabamba. Yego. Ibi rero bigatuma aba FDL n'abazerendo bakora igikuta cyo kuba M23 itabona ahantu inyura yinjira muri Warikare. Yego. Mu bice bitandukanye wenda badahereremo. Niyo mpamvu twumvishe ko hari imirwano ikomeye yabereye Intoto ni nyuma y'uko Fardc kurinda abasirikare muri la misozi yegereza Muriri rero biza kurakaza uruhande rw'umutwe wa 23 bivuga yuko bagabye igitero ariko kigeze kigira umusaruro na mukeya kibagezaho. Yego. Hahise hakurikiraho iki? Nuko ngo nta kindi cyakurikiyeho nyuma y'uko nyine hagabwe igitero ntikigira icyo gifasha uyu mutwe biravuga yuko bo bahise basubira inyuma. Yego. Bisanga n'ubundi bari muri misozi ya za Kishanga n'ahandi hatandukanye. Yego. Kugeza ubu haba wenda hari umubare uri kongerwa w'abasirikare baturuka mu bindi bice bazanwa muri Nord Kivu bigaragaza ko naho imirwano ariho yabigiye kwimukira. Cyane usanga misozi Warikare na niho hari deployment cyane kuko ishusho fatizo y'uko urugamba rushobora kwimukira hano hantu nuko Kisekedi we yanisabiye yuko umusozi wa Rubaya ukunguye ku mabuye y'agaciro ngo abasirikare ba Fardc bagomba kuwambura M23. Ahantu mu makuru mpamvu yavuga ko yatanze ikiguzi cy'amafaranga nk'igihembo cy'uzafata Rubaya cyangwa uzamura M23 Rubaya. Niyo mpamvu rero ishusho yo kurinda Rubaya ni ukurinda ibice by'Ibigiye ariko nanone biri mu nzira muri zitware zishyire cyane Nyiragongo kandi na Warikare utibagiye Rushuru. Yego, Karembe Mabre reka tugushimire cyane gukomeza ukurikirana amakuru turongera tukuvugisha ugende tugezaho ido n'ido kubiraba bigezweho. Yego murakoze cyane.